سكرتير بارتيا تشبا كرد لسوريا برئيس صالح قدو جقامشلو ميفاني مايا برئيس صالح روش باش روشات جوهرين ما بهفرانا خبيبوان روجان نها هون دبن فدراليات باورن بيانكا هروها آليا أنا كسيجي همان فكر هنا نظام كابريارا بيانك بفرمية يانا لسروي چنديجي فرمانداري كي هي تحرير الشام رد كريا هون ويكي چواد بينن باش راسي يعني دما أمد فدراليات يجبو چارەسەر کردنا پرسگرێکە سووریە ئەس باوەرم یعنی ڕێجیمە ئەسەد یعنی هات هەلوەشاندن نەما چەند ڕۆژادێ حتانها لێ پرسگرێکە سووری گناب وێدێ پرسگرێکە کورد یەکژێ سەرۆکەی سووری دێ عەمرێ وێ هەفتێ ساڵێ بجم ام چاره سرکرین جر نه ادیدی کنو و نه ادیدی تنجه خواسته که گلک پیکاتی سوری جی یعنی نتنه ام بجن فدرالی بو سوری گلک پیکاتی سوری گلک هزی سیاسی جی سوریا به عرب خود به خرسیان خود به همو خلق خود وی دخوازن برگو ریا چاره سرکرنی بو فیزا سوری بو 14 ساله بردوام کرد باشه برز بری باورم محکه یان مهونی و که جناب تلوی در استودیو الگلمه بوی ما بحثا لهف کرنا آلیین کردی و جوینه کر وی چاخه نه حلب کتبو نه اسد چوبو نه هر روشک دن هاتیه ليه داخوياني عينان تشتن أم لبندي فلانن لبندي فلانن يالو كنجي هوني بهفرا بجفن هونو أنا كسا بهفرا ببن يكشان بچن شامي دنيا يكنو بيشهات كنو هيا لبندي چنا كاكي منو يعني الدهروجة داويدة أم كتن هناك نهدي أم كتن روشة نهدي يعني مثلا يكرزيا كردي وديالوكا كردي او ادبيجن يعني ايرو نما دما بازارا يو دما جو ام بهدور بازارا بكن ام او دم مرتنا يجي جو ام بحفتيا وبحيوا ام دريج بكن ادبيجن يعني ايروش حمو اريه كردي كي خصن چه پیانه که به چه انکسه به چه پارتی دینی کردی بن ایش درمه حتوا یعنی برنگ کی عاجل یک رجیا خبکن و ناکوکیه گو هنه و ناکوکیه امنها دین آلی کی نه وقت محاکمات آیو نه وقت محاسبه نه وقت اوه یقندر دو وقت یک رجیه ام بیت دنگی بیت هروسته ام دام استندنه بکن چب به شامه را به چب آلیه درا به آلیه بو دستواد کریزا سوری دابه و ایما وقت پارتیا پیانه که بری حفتی دیجی ما ام هلوسدا بالوز فرنسی دما گو مرونشت ما گوت ام آمادنه ام هیویدارم برادر ایمات انکسی جیده آماده به ام رنگکی عاجل دواتو که چکن نتنه حردو آلی و پارتیاش در بی حردو آلیا و يعني كساتيه قد فعالية مجتمع المدني روشن بي يعني ام كاربن كومك مزن ام اماده بكن وام بشان دك هرن شامي وام دام صندنيه بكن مثلا كردي از باورم درفتك باش كرداره اگر کاربن و گاوه باویجن و یک رزیا خوا بکی بکن یعنی ام یکا هرن شامی ام خوشی آروز دکن و ام ملت خوشی زعیل دکن و ام دوزا خوشی زعیل دکن و معو دکن یعنی ام مثلا جیبویه خستکا گره ما بتوایی حمو جعدا کردی حمو خلق کرد بإصرارك مظن تخازن بو اب یک رزی بگو برز قدو نها خطرك هيا لسر نافچين سنوري بتايبتي كوباني كويرش سروي بيتكرن
بڕیارێک ژی مەسەلەن پێشنیارێک ژی مەزلوم عەبدی دایە فەرمانداری هەستە دیژ بووی و هەرێمەکە بێچەک بە هەری باش چییە ji wê navçeyê re li gorî we؟ Yani ez bawerim wek çareserkirinê ev helwesta û yani berêz General Mezlûm da û bi danûstandinê bi aliyê Amerîkî re aliyê hevbendiya navnetewî re ez dibêjim ev yani çareserkirineke ji bo rê li pêşiya hicetê Tirka û pêşiya êrîşê wa yê rojane û pêşiya pêlanê wa bêgirtin ev gavek baş e em hêvîdarin got her serî jî û aliyê Amerîkî jî û yani hemû hêzê navnetewî vê meselê li ser rawestin û ev mesele bibe wê tiştekî baş be em yani piştgiriya vê mubadera General Mezlûm dikin bi rastî. Gelek baş e birêz Gedo pirsê me hêman e lê ez dîmenekî nîşanî temaşevan e cenabê te jî dikarî eger tu bibînî yekem geşta asmanî ji Şamê ber bi Helebê ve hat encamdan piştî ketina Esed yekem balafirek û difire ji balafirxana nêvdewletiya Şamê ya geşta navxweyî encam dide ber bi Helebê ve ev balafir ya ku hûn dibînin Dîmeşqa Şam e ber bi Helebê ve diçe geşta bê Esedê di wî welatî de. Ez vedgerim cem birêz Gedo niha her kes behsa danûstandinê dike di navbera aliyên Kurdî de lê pêşniyar hene dibêjin bila Kurd bi tenê şandekî ava bikin bê çalakvanên sivîl bê pêkhatên din tenê weke Kurd weke kesên hizbî wê şandî ava bikin û nertiya Rojavayê Kurdistanê Kurdan bikin biçine Şamê. Ev yek tiştekî rast e baş e Kurd tenê û hizbî bin biçin? Yani dibêjim a got pêwistiya me heye pê îro aliyê Kurdî ciwatek acîl li darxînin ev mesela pêkhatiyê di tê de bin mukewinatê di nav de bin ya net nav de bin ez dibêjim ev di nîqaşa yani civata Partiyê Kurdî de wê çareser bibe lê niha tiştê acîl bo lazim e bo Partiyê Kurdî li hevdûrûnên û bi yek helwestê bi yek xîtabê berê xwe bidin Şamê ji bo çareserkirina krîza Sûrî û ji bo çêkiriyê bi destselata nû re bo li Şamê îro çend ro rûniştiyê yani em karibin vê yek rêziyê cî bikin ez bawerim derfetek başî jî em ê karibin gelek qezenca jî destxwixînin lê divê bo em bi yek xîtabê bin bi yek helwestê bin bi yek evê bin yani dema got pirsgirêka Kurdî û pirsa Kurdî a herî giring Sûriya de em yeka berê xwe bidin Şamê ya em bêwela em filan aliyê nizanim opozisyonê girêdayîne em mecbûrin em di nav wa de danûstandinê bikin bi rastî ev yani tenaqûdek mezin e di neqeba helwestek netewî Kurdî de û di neqeba helwestekê gotê yani masîrê xwe û pêşeroja milletê xwe tê xebestê hineka de got tecrûbat me yî dûr û dirêj war heye bi dehê sala rojkê ji roja piştgiriya pirsa Kurdî nekirin. Baş e birêz Gedo her kes behsa yek rêziyê û pêganîn û danûstandinê dikin çi asteng e kî asteng e? Belê me deng xweş nehat. Meselen cenabê te dibêje ene kese dibêje peyaneke partiyên din hemû dibêjin werin em rûnin danûstanê bikin biçin Şamê bi yek şand li bendî çi ne astengî çi ye kî ye ku bi gotin tişteke û bi kiryar tiştekî din? Kaka ez ne bi navê xwe vê dibêjim ez bi navê peyanekê dibêjim û ev biryara peyanekê ye em civatek acîl ji biraderê xwe
ان كسيت خازن برنجك عاجل امرون وقو مقود ام حمنا كوكيا دين اليتي ام بيك هالوسي بيك خضار كونوا ام شان شيكن ومهر حتى انها وابرشب نداي اليين بنداي هنت شاد بيجن ام جارات بيجن ام مجبور ام باختلاف الجريداين ام نظام شنو جارات بيولا ونكتنا اصلا جاد ونكا ام جوات شيكن جار وقو مشتركوت يعني باليوزي فرنسي ما هالوسطى خداي وما ارينيكر وما قلت ام هي دارن برسلوا برادر ما انكشت جي بيرن جيبه حتى انها برسل ندان مجده رجع حتى انها أفا داخو يعني بله بريز قدو أف داخوزية كتني بريا بريا إعلامي داخوزية يان وبفرمي تلفون يان نفيسكي وجوان رقوتية مثلا سروكي أنا كسية بردفكي ويا چوزانم برپرسي پيونديانا وپيوندي بيردانية يان تني وسا بريا رقاهندني وجي خواستية ورن أم بجفن ما دريا وسيطة فرنسية ما يعني ما آقاهي أو جهان دوانا ودريا هن خلق ديني ورا باريس وهن يعني فعاليات مجتمع جي مجهان دوانا ونهاجي دريا روداور أز بنابي بيانك دقين وانا وخلال 24 ساعات أم جواتك تشيكن وام بروحي كردايتي بروحي بربرسياري يعني قلكي زحمتي يك راهجي بربرسياريا والله نايم جواتك كرديه حاضرنا بمدي الوزي واسي بربرسيار ايروبي يعني ازدور مكسمكار راهجي ديسا ازويد كمودريا روداوري و برادر مي انكسي برسلك اراني بدن وبرنجتي حاجه امرون وام شاندك شيكن وام كاربن برسا ملكي خوار سرماسي دينن بشامي وام بجهن جارة سركرن كي بدستلات نهر آبو بشامي باشا وكدن جبوي ناوا خدا بريارا پیانك يان حسد چيه جبوي روجاوي كردستاني بفرمي پیانك چه دخوازه جباشروش روجاوي كردستاني را يعني أدبجم أم ذي شرب هفدور كرد ببارتية خبه بفعاليات خبه بروشنبير خبه بحمو آلية خبه دبي أم ذي مسألة بيك دنجي وبيك هالوستي أم دركبن يعني أبدا أزنا بيرام بو حالية شكي بخوازي يعني يك بفيدرالي يك بنظام اوتونومي يك بمافي سياسي وجواكي نظام شي يك يعني أسبيرام بو يك هالوستي برنجة عاجل أم دركبن وأزباورم أو تي دمك دريج جيرناوي أمي كاربن بيك هالوستي دركبن دما بو أم برجواندي ملكي خطبة شعب قديم باشا وكدن جبوي روشين ها روجاوي كردستاني براستي از برسي يعني تخازن برسواي زانبم روجاوي كردستاني قامشلو يا بي اسد ارامتره يان يا باسد چارگوشين امني نمانه اسد نما لسر ده صلاته روش برف يعني چاوا بويا پشتي نمانه اسد يعني حتى أنها أزبورم أو آراميا قودهات قصتن لسوري چه نبوية يعني عمي ذي للصلاة عنه تحت وزرونه قالت بروبلام عن البيشيا يعني غير يعني تشتن نهرو ددن وقوند زانن يعني إسرائيل بشكل باشور سوري جولان داغر كيلو وبيت تي ديزيكي شامي دي تركيا تهديد جديد كي وسينوري خو تجاه لشکر کریه و بابا کریه و او کریه و بری چند روزا ایریش اکثر من بجودی کن یعنی ابجی بشکل شخاکا سوری نها تهدید که سر کوبانی سر اوی مخابن يعني حكومتها نهجي للشامي بدنجة حتى أنا دوان مسألة دوا أواده يعني بدليل أو
هیز تونی گو کاربن یعنی برسله که بدن اوی بدن یعنی دوی گو دنگ بجوادر که هلوست تقواها بدوی مسئله جبر خاکا سوری داگر بدو يعني. گلک سپاس برای صالح گدو سکرتیر پارتیا چپا کردی لسوریه تبوی میوان مج قامشلو.